Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Anyat tinumar mo ko aram. Bitamina ang kail. Masapol pa'y aya. Katuna, Na, itapanawain. Kasapulan ang napig sa ti resistansya tayaw. Nang runa taad da kubaid. iso nga vitaminak. Unang kail, Ay. sika ngay. Anya titumtumaram. Ay, isa anak nga agtumtumar. Adula amin. Iso pa'y apaggastusan. Ha? Igatang ko kat iti original a pantalon ko. Doon da kwartak. Agraman silpon. Uy, saan nga importante da kita abanag ang kail. Bitamina ti kasapulan ita. Ken natnatang, kastamatan iti prutas. Tapno napigsalat ta ti resistansya tayo kontra sakit. Ay, adula amin kunakman ay. Baka mo ka nga rutang kail. Malaki din. Irwar mo tay kapim ken gatas mo. Tagkapiak pa'y man. Ken tay tinapay mumutin ah. Sige ang kail, mabit lang. Kastoy di kayat ko. Kaanakan ka ngamin eh. Saan ka anaimot? Mabit lang nga raw. Agpabura ka pa iti danaw. Maribanan, mayat tay bitamina ginatang ko, hiyang ko. Aya, anya ngay dayta a bitamina. Aguray katalaki ti drawer. Daytoy nay, kita Ah, talaga ka di amayat daytoy. Wun, mare, hiyang nga rod kanyak. Ni man violet tinang isoro kanyak iti dayta bitamina. Ngamen, adala ko na, ta member ka no iti grupo na itaglaklako iti kasta. Aya, Mayamag, maray. Ay, hiyang kanyak. Ay, may mayatan day tapang ipanak iti kwartak ngam iti material abanag. sa bagay mo't di Padasam amaray, bareng hiyang makangka. Ay uwin man, padasak man met. Ay inak iti ayan ni Violet. Tabarang ikanak iti discount. Well, nanabana, ikan kay di discount. O sige, ala umunday ta $1. Alaman nga road. Tag bitamina kami kani Inteng. Wen ana na, nang rona kat kubid. Uwin nga road. Umayak man! Ay! Umay ka agpalundre, nanatuyang? Saan? Umayak man manin umutang iti bitamina alakaw. Ngam deyo pa'y binayadan ta inalayo iti, nana. Bayadak tulap ta Ala, Violet. Bayada kung dahi iti may sa abaks. Mabit lang takautak iti bulsak tay kwartak. Adtoy, sukliyabon. Nabukal asang aribo day ta. Why, nana? Pasikat ka mo maribanang. Ipakitampay mo't ka no day ta sangaribong. Kat, bayadak nga to'y ginatang ko a bitamina. Lastog ka kidia. Oh, adto yung tisuklay, nanabanang. Sige nga rod, inakon Violet. Tamangan no jak makontrol ti bagay kat adda matong pak. Na. Asino kumatitong paan na ako, nana? Sika, nana. Nagalas ngamin ti panagsasaom. Lastog kun kunamkit din kanina na banang. Wun ipakita na kanukit din ti sangaribo na. Ala, ingkan nana. Tarumwara. Alan pautangan nak iti bitamina, Violet.
Ang bayad ka pa ana. Saan ka pautangan? Ta sigurado narigat munto a bayadan. Inteng, agbitamina ka met. Tapno mailiklik ka iti sakit. Ay, adula amin data. Na. Di mo pa lakat ting gatang iti na imas asida, di gatang mo iti vitamins. Dayta ka manen. Dayta lati amom. Tinaimas amasida. Katwan. Awan serbiti vitamina. No, awan na imas amasida. Akas iti karnit ti babaw, day adubo. Kan karnit tinwang. Papaitan. Ay na, mabsugak no kas jet ti sida. Agsida tamet itinateng. Saan akanayon a karne? Ay. Kakapsutak no sa anak nga aksida iti karni. Ay, rason mula dayta arawot iti karne. Na, Ala, inteng. Agbitamina ka met. ay jak kayat. Adula amin. Ala, agdakan ka dayta. Ay, salbag na dya, Violet, Taging gaita kat di nakpautangan iti vitamina. Binayaram ka din, inutang mo iti alako na vitamina. Saan pa'y nga raw? Isumit lagayam adi nakapautangan ita. Inggatang ko nga rod iti wig kaw tay ibayad ko kumakin ni Violet. Inon-unam to mo day tawig mo. No apay nga na masapol nga gwig kaya. Tapno na pintasak lata. Di ko nam kay day. Napuuran tabok mo. Ta di mo pagtalnain. Inton bigat. Kulot. Inton kabigatan naman ay. Unat. Di siyempre. Napuuran Di mo pa'y lakit pasgidan. Anya pasgidan. Ngamen. Naganguna tabok mo. Lakit dain. Mangtad kan iti igatang ko iti vitamina. Ay, saan ka ngay kan? Siya ka, unti gumatang. Tama nga gatang mo manin, itiwig mo. Ay, malang raw. Gumatang ka iti prutas kanat-natang, Arigla daw. Basta siya ka, unti gumatang. Tawanan, panagtalagkukin ka. Ato yung kang, ikang ka iti libre a vitamina. Numaibaws, gumatang akto manay. Ay, adula amin day takwaro. Kwarta imlaangan tay gatang ko iti sida akarnay. Karni manay? Awan lakit, karni ti sidsida ang manggay. Uwin ta nakapsutak no saan akarni ti sida. Minal daw sa mo ta karni ti sidam. Ay, uwin, tapno na pigsaak. Madi ang kail. Ang mga numahay blood ka. Jak nga rod kayat tinatang. Kakapsutak no nating ti sida. Ang kail, kasapulan mo't lang ti bagi tayo ti karnay. Ang no sobra, dakas. Tay ko natang arudan, amin analabas, dakas. Ay, adula amin. Kag, di mo nga rod kayat dahito itad ko a vitamina. Kwarta imlaangan tay gatang ko nga rod iti karnay. Saan nga rodan? Da. No di mo kayat, wag mo. Ginatgatang mo paray. Natinglaan. Sapay ginulpimbit. Wen pare, at least, presko na ito'y lako ni Marijuana nga nateng. Kapuros pare. Wan kabadong, inyag ni bakit lulate. Mula na kanaw. Gumatang kamutin pare. Ay, saan anatang tigatangag? Karnit baboy. Nagsida kami di kalman iti karnit babaw. Iso anatang might ti sidain mi ita. Ay nakabadong, pasig akar ni tisidsidaan ni Kapitan. Di na kaya't tinatay. Aya, Sikan ati ado ti kwarta na paray. kayat mo asawain. Ado ti kwartam pare. Ewan mo. Di mayat. Tapno makagatang ka iti vitaminam. Adula amin data gatangin. Igatang ko na iti karnin at iso. Sige. Bahala ka sa buhay mo pare. Ay, bari ko na. Ikanak man iti 2 kilo a karnit baboy. Day man adatab-taba na. Sige, Kapitan. Alan inteng. Agtumar kamutan iti vitamina. Oh, adtoy. Asanan. Kwarta imlangan. Na, Adula amin day ta vitamina. Nagpigsa. apay ayaan natangken ti ulom. Makatulong dahito a vitamina iti salunat mo. Ay, adula amin kunakmanan. Sige, baka muka. Mapanakin din iti barangay hulta ado ti aramida. Alaam nga ron ti payong mo. Tanay,
Amangan no agtudo no agawid ka. Kas idikal man, nakapigpig sa titudaw. Awanin. Sige tayo nakon. Papanan nyo antay, aglugan kayaon. Agyaman nak, tasim mardeng ka, kwarog. Ay, idagas mo man la iji barangay hall da ito'y payong ni Uncle Mau. Nalipatan na matan. Ay, agkabawsan. Sige antay, idagas ko ni barangay haul. Agpasadak ita, iso nga idagas kaon. Sige man nga rod, kwarog. Oh, ato'y ti payong. Sige antay. Di mo liplipatan nga idagas tama nga no agtudo inton agawed. Wan antay. Salbag na ito'y atudo tayo rananamot. Sabay na basbasa ako. Kapitan! Nabasakan! Aglinong ka man! Saadan, kagawad? Agawid ako. Ang mga nagsakit ka dita! Ay, napigsa ti bagit! Sige, sige! Naglamin. Ay, Ha? Intay! Nabasbasa ka? malamig ako. Ay, sus. Mabitla ang tamanga laki ti tuwalya. Taik ka tam dahi takawis mausakbay nga umunag ka. Darasan. Darasan. Ay, naputotoy kami. Naglamin na ta. Ala, ikadigusan intay. Napudutan tay digus mo. Kaya naglamin lang ang dahil pagdibusan na pa Ti kunada, no kastaan natudwan ka. Agdigus ka itinapudot. Tapno di ka agsakit. Namin anon a pinadas ko day ta inteng. Kat sa anak ka nagsakit. Naglamin na ron. Napudot nga ro, jay digus mo. Kaya't nagkapiak lang. Unay kan aya inteng. Nagtangkan ti ulam. Agdigus ka wenno saan? Saan? Na. Kapiak nga ron. Nagadukat nga mo muna yan. Ala, makaammo ka nga raw. Inteng. Bumangon ka dita. Agsapan. Nay. Aguyod kan. Ay, nay. Ay, madin inteng. Agsakit kan samot kan. Malamig pa yan. Sige, tadoblyak ti ulas mau. Aday ta. Baditirik nagbanang. Ay, dyan samot pa nakatulog. Hindi kalma. Ay, day takot ngamen. Nagtangkan ti ulam. Impay tulod ko pa'y tay payong kan ni Kwarog. Ngam di mo lata inusar. Amok ay nga agtudo. Ay, inting aya. Gapo, iti kinatangkan ti ulam. Agsakit kan. Kan may sapay, imbagak nga agbitamina ka. Ta isupay ang makatulong iti salunat mo. Ang adula amin. Kung naman. Ay, sus, ay, awanan inteng. Kumaron sapay ti angkit mo. Ala, taipan ka ni di ospital. Saan? Yakayat. Ang mga ibagada apasitibak iti COVID. Yakayat. Ipa-check up ka. Saan? Na, Maya titirik nak. Naimbaga na ko. Di na ko ipa-check up. Adtuyan ti agas, Maray. agyamanak, maray. Nagkalintudwan ngamin ni Kapitan Idikalman kahit isungag sakitan. Ay, natangken ngamin ti ulo na. Kahit agtrangkasaon. Ay, win nga rod, maray. Ay sos, nasaysaya at noing ka ipa-check up, Maray. Narigatayin. Ibagbagak nga rod, hanggang di namit kayat. Kabuteng na ti doktor. Iluhan ti banang. Apa yang nakaawag kayaw? Ni uncle mo, agsakitan. Ha? Kwarog, si kaman ti mangay ayaw ka ni uncle mo, tapno mapan iti doktor. Ha? Kasla saan ang makaangas? Kandinan maramanan ti imas ti sidana a karne. Ay, saus. Nakubid sa mo to ni Uncle, antay. Ipan yun di ospital. Ah, Diyan kaya ti umunag di tabalayaw.
Ang mga nagpositive matkit din ni Angkyle. Diyak kaya ti maakaran. Umawag ka langan iti ambulansya. Bye, antay! Banag, matayaksan, marigatanak, ngagangas. Urayam, tayo mawagak ija ospital. Umay nakasukunan ti ambulansya. Saan? Diyak kayat. Mga ano'y bagadaan na COVID ak. Masapol ang ma-check up ka. Diyak kayat. Diyak kayat nagpa-check up. Ay mayat to tirik na. Iswa din ako di pa ospital. He, Ay, nukumat agbit bitamina ka mat akas kanya. Di saan ka kumaan nala ka ang makaptan iti panateng, wano trangkasaw. Iso anas kan nga pakita ka iti doktor, tapno mas sigurado. ay, kanak iti vitamina. Tagtumarak dungaw. Salbag ka kiti inteng. Nagtangkan ti ulom. Subag ka. Ala, urayam ti ambulansya. Diyak kayat. Diyak kayat. Oh, aday tan. Mangmangagkon ti ambulansya. Umay nakasukunanan. Injeksyonan da ka ija ospital. Ay, saan dungaw? Diyak kayat. Ilimang nak. Diyak kayat ti ma-ospital. Diyak kayat. I don't like. Ay, day takot ngamin, kapitan, tasubag ka. Kunada nga agbitamina ka, tapno napigsa ti resistensya. Ngam adula amin kunamot ita. Di mo pa'y kayat ti agsida itinatang. Anya ngay ita. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawalin nun labita tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.